O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tai au, alo maia tala lau Radio Samoa. I tala ta mua, e o mai le tai au nei wato a ono tangata Māori liwa New Zealand o na o le Whao Gabriel. O le pōna sa waitala ma le pūlenga le ofisa tinei mū. Wa umale soifua le isi tangata whainga luenga le tinei mū, lea sa whaamanu alia tinga ina, a o tau mawhai atua I lavea I mai le a inga mori wai. Wa to alua I tangata whainga luenga le tinei mū o mau soifua. A o iai ngā luenga la vea I taimi o le wha, ma e na o I la ua foi o tangata Māori liu mai au kilani. O Greg Stevens lo na suafa mana maliu wai le whale mai, o I la ua wa Māori liu o ni volunteers I le ofiso tinei mū. O loo wha asolo pea ngā luenga fisoa soani tangata a Fio Gisborne, Napier, ma Hawke's Bay, Coromandel, Whapea Northland. O Hawke's Bay lava ia na o ia, tu samalei va fe tangata e le o toeno nofo I o latou whale. Whai tau se fulu a fe ainga North Island o mai le tau nei o loo motu sia pele e le tise. Ai I tangata o loo fiu e whaafso ta I le o maua. E o mai la waulia na nafi wasilia ma le tolu a fe 5 se lau. I latou e tu sa matala mai leo leo. E tali tonu le ofisa I nisi o lea lisi wo reporti wha alua. Ma o tala sanga mai I aingo I latou o loo sue. E lava le reporti e tasi e wha aulu atu. Ma a whai fo I aito e mawale tangata o lo a ingo lo sue, wha amole mole to e longo atu. O lo wha awo pesa I lilinga lo ofisa leo leo, ma o lo tatala pia fo I le tasi o 5 I le sitala tuai tangata I le o mawhai, o na maua se fiso o ta inga. Wha miliona le fiso soani a mata le malo wa wha amatu umai mole au whai la fumanu, wha pele au whai tonga la a wa a fia o no le wha. Mai le minister wha toanga Damien O'Connor, o le nei fiso soani wa au mai a matai a o wha au pea I loilonga I loa I le tau a tua o mea wa wha leanga ina I le North Island o na o Gabriel. O le olo ngā lulue sui o matanga luenga le primary industries ma le au whai lafu manu. E fiso soani le whanga ino mea o la e maise o le vainga le lei a o fe mea I ai le to ateli. O na o le tele na wha leanga ina whale na wha moe I ai le vainga le lei o lafu manu. O le lu I tau tele o lo I ai nei ngā luenga matanga luenga. O le ma whaiona mau o fiso o ta inga ma le isi to a telo lau whaila fumanu o na wa motu sia uma I tū tau fiso o ta inga a toa ma le ai o se ele tisi. E se mai lai le pito la awa le malo I lunga le Facebook o le ai nisi o whaila fumanu mai le South Island le ia a fia I le wha. Ua fiso a soani ana I whaila fumanu wha apea nisi o whaifa atu anga North Island o loo pangatia e ala I leo fo ino mea ai mo manu wha apea sapalai o loo mo o mia vave. A o lango nai le alo lo fai tangata wa a fia ono le Whao Gabriel. E le o moe ai fo I malinga oi. Wa saula pata inga mai fale tūpela Westpac e mata ala o lo iai fo I le au ngā oi po scammers o lo tau mawhai e wha o ngā le ava noe wha asise ai tangata. Ai ngā uia tupe wha apea wha mau mau ngau teo ngā tupe. Whai mai eila Westpac e awale te tala ina emaili po fe au tusi o lo o mai wha a fōlinga e au mai le fale tupe. O le fautuanga fo I mo I lato o lo o fia fō ai. Maanga le lei e alai fo ai tupe mo tangata a fia ono le wha. Wha au ngana o charities ma wha alako tupotonga ua e mauti noa le lei. Ma tala muli muli. O loo mana o le tina ko rei sau te lewa moli e tino mali liwa whanau to olua na maui to tonu ato pau. E awana I wha ailoa ina lo na suafa mole taimi a toa o loo tuwa I lumo le wha masinonga. O lewa mai a te ina le tina ana to e au mai mai ko rei sau te tu le wha masinonga I New Zealand nei o na moli anga e lua. O le fasi o ti tangata. Ma o le tausanga fōua wha atu langa I wha atu a matai lo I longa o le nei mata upui au kilani. I luma le wha misinonga mawalunga na nafi au kilani. Na fōla sia I le lo ia le ua mōlia le awane I wha ailoa ino le suafa o le tina. O na ole popo lenga I lo na saunga le mu. O nisi o I tūla a wha a whainga tai fo I o na awai I siaki le whale mai. Wha pia nisi o so e so e ngai mo o mia le awai ai. E umane ana nafi e le I mawase wha ai ungal wha masino Anne Hinton ma o loo tā lia I le so. O tala nā le nei tai au, manuia tele le nei asa.